Nanamilah entah bekal Tuhan, nanamilah entah bekal Tuhan. Hatiku muji Tuhan katawari paksa pe, puji-pujin man bana tetap lit ibas babahku. Erkiteken Tuhan, pusuhku ermengkah ate. Pediatlah kerina kalaksi meteruk ukur, megi kencaras ermeriah ukur. Nanamilah entah bekal Tuhan, nanamilah entah bekal Tuhan. Kalaksi tutus iperdiateken Tuhan, adi erlebuh ia loi Tuhan, tapi kalak jahat iperimbangna, maka kenca ia mate mintes ilupaken. Nanamilah entah bekal Tuhan, nanamilah entah bekal Tuhan. Erlebuh kalak bujur man Tuhan, ia loi Tuhan ia, ipulahina ia ibas kesusahanna. Tuhan nemani kalak silanai piher ukurna, isampatina kalak si enggo bene pengarapenna. Nanamilah entah bekal Tuhan, nanamilah entah bekal Tuhan. Kalak bujur pembue ngenanami kini seran, tapi ipulahi Tuhan ia ibas kerina nari, badanna tetap ikawali Tuhan, maka lalit sadape tulan nasi penggel. Nanamilah entah bekal Tuhan, nanamilah entah bekal Tuhan. Kalak jahat mate perbahan kejahatanna, kalak si ernembah teman kalak bujur, laban cilai ukum. Tuhan simulahi bangsana, kalak sindahi ia mido penampat, tentu ikawalina. Nanamilah entah bekal Tuhan, nanamilah entah bekal Tuhan. 26. Alleluia, alleluia.
kesah ras kekeluhan. Katandu ekap kata si mereken kegeluhan si rasa lalap. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan kap ras kam, jana ras tendidu. Ogen ibas Injil si badianari, rikutkan Johannes. Kemuliaan manbanu, oh Tuhan. Megi kata Yesus nterem ajar-ajar Yesus ngeranani. Pengajaran na enda ngeserasa. Isi yang ngasuh megi kenca. Amin na lagi alit sinuri kenca manbana. Ia teh Yesus na makan terem kala jumut karena ia. Makan ninaman kala taudel kin ukurun do megi pengajaran kuida. Kuga dia adi idah lu anak manusia sireh di surga nari mulih kenangkih kuingan nanduwe. Ingatlah, si pegeluhkan manusia kesah di bataka. Gege manusia labulit pertina. Kata si engko ku katakan manbadu rehna ibas kesah di batanari. Kata si mereka kegeluhan manbadu. Tapi di tiga-tiga ibas kam latuk. Tang-tang nanari benggo ya teh Yesus isi pagin si latuk manbana. Jana isi si ndayakan ia. Tole ni na Yesus. Perbahan si ku katakan manbadu. Isi pela mubahan si ndahi aku. Adilakin ipesikap bapa dalan manbana guna ndahi aku. Arkiteken pengajaran na enda, enterem kalak nadingken ia, lanai iikutkan na Yesus. Magani na Yesus man ajar-ajar na si 10 kali. Kampe itadingken 2 telu aku, ngalawi Simon Petrus. Oh Tuhan, kempa isi kami lawas. Kata nukap si mereka kegeluhan si tuhu-tuhu. Sila keri-keri. Genduari tuhu-tuhu kami te, maka kami si badia sireh ibas di batanari. Kata Tuhan, puji manbanu, oh Kristus. Nane Bapa turang ras senina. Ibas wari minggu semal si pe-20 sadakan iperkuatkan Yesus kita karena ia nangkaskan kaikin ertina ia roti sinursur isurganari. Medakan cara pagi skala dehara ni naman perbulangan na bagenda. Oh bang, rebina itah dokin. Bermimpi aku, berikan duman bangku sadar rantai jilei, bas wari Valentin, wari kekalengan bang. Ubah kap karena nipi kue bang. Nina perbulangan leda, jana erkesa. Kari bernyidekku, gom kari datnu kaya tinan pinoi. Meriah berukur dahara. Sebenarnya reh perbulangan na babana sada bungkusan. Berikan na aida ertina ni pinudai aku ni. Meriah ukur na talangina sebelum ajar-ajar. Tapi kan sina sada buku aida judulna ertin nipi.
Nina karena ida kaikin ida. Makin enda situ hunartina la ngangkai entah lakin atena yang kaina perbulangan ida. Mereka kena saja. Turang rasenina kekalangan. Nina Yesus ngatakan bana isekin ia. Aku eindema roti sinusur isurganari. Guna ngantusi kata enda. Ajar-ajarnya si deher narasiya pe. Metahat ngakap. Lulu kakak mengangkai isa. Maka kaina. Pengajaran enda sehkel mesrane enda. Isi ngasup ngangkai isa. Nina kalak si mugi-mugi enda. Enda sadung metahat. Tapi seran dengaka kepaikan ngangkai. Kai sini turikan Yesus. Umputan nah. Ngkai sebab mina Yesus. Isai pelaban si reh ku di bata bapa, adilakin arah aku, adilakin isikapkan bapa, iya guna reh ndahi di bata. Maka guna ndat kendalan guna seh kempak di bata bapa, perlu kita reh kempak Yesus. Yesus ngencadalane. Ipetangkas kape guna banci reh kempak Yesus NDP perlu kangen pemerai pasu-pasu bas di bata bapanar luka banci hati-hati ta reh hatiku reh lang ladong buat punya Yesus ngangkai si ida mesra maka kalau sinterem si megi-megi bagepe ajar-ajar nasi 10 kujange cakap Yesus ida kujak kaki tina ida kami lah perlu sebagainya ada jelma sinterem ngomai Yesus ate kami jadi pemimpin politik kok pada rasa cakap dulu. Si sunah-sunah saja bahan. Maka perban bagai yang dicakap Yesus lawas kita mamang makan terem si lawas bantu saja na toh kami pagi saja perban budi. Lah najib ikutkan Yesus. Ajar-ajar nasi 10 dape ikut kanginda nehken karena serang akapna ngadusi cakap Yesus. Tapi disi tulihkan muli pengajaran Yesus memang tuh pengajaran si tuh pang pas zaman si luar biasa. Lalu ngugur kalak sentermen dengan terlebih-lebih pemimpin agama Yahudi. Tapi iruntuh kena sada palas pengajaran kalak Yahudi. Si nyicikep bas masa si. Jana sada palas pengajaran enda ise pela bopang enda nunggunsa apakah ganggu isa. Tapi Yesus coba na enda digangguina. Kayak gini, maka palas pengangkan kalak Yahudi maka jelma enda kalak Yahudi tep wari enda ibrekan kegeluhan langsung reh naibas di batanari salupangan sinusur isurganari mesin ingat na ni nanai tupung redalan bas padang gurun 40 tahun. Tapi Yesus mengatakan labu bagi pengangkan dua nasi terjadi labu kebanca kenangan geluk makanya petangkas Yesus lengabu bias adi saja menca lengabu bias enanakan sebaca kalak geluh redalin sekubas kegeluhan si rasa lala lenga bias si banci miasi pangan enda mekap kerina sini dalankan ras sini ajarkan Yesus dan Yesus kap pangan tegeluh ni maka saya dengan caci kepenta mekap kasi perlu si cik pas geluh ta ibas kita dalam pas kegeluhan si rasa lalap enda kata Yesus ejini. Jadi kata Yesus enda metahat nang kaisa sir bahansa ia melalak kamu tadi itu bagai kape kalak melalak mundur loka mundur Yesus loka rem nasi tingkane lang empat tidak dengan kamu usul ini kape man ajar-ajar 10 kalak kayaknya lah kena lawas makin merenggak padahal dari isi bebas agama-agama enda
ya indik-indik nak, mari ku kami, mari ku kami, mari ku kami. Yesus lah begini. Atena rakai, ya min singukutkan aku dah tuhu singukutkan aku. Labu guna mengukurkan bana saja nansa, entah guna tahu apa seluruh dalam. Nah di bapak turang rasanya nak kepelakan. Sekali hari na Yesus. Aku kap roti sinusur di surga na. Enderti nakai surga genduari engkau tadi ringan di tengah-tengah tabas doni enda. Benih surga enda ngolit jana-jana mulai turah galang. Dengan enda ngelinggemi krina sinasang geluh bas linggemen kayu si galang enda. Tapi doni manusia enda ya engkau kinakap nedau kelibas kini rajaan simbolik genduari enda. Janah kebadian di bata enda lanai igejapkan maka lanai yalaukan. Lanai jadikan na enda bagian palas ibas kegeluhan. Maka kairuna doni enda mesti menguasai krina jelma. Maka silaya rupa-rupa doni enda lagu ni enda bekasi papurin kam to mina. Dapat terjadi bas gereja entah, bas perpuluhan entah. Yesus mengingatkan kita, gelah nami kita darat ijinari. Ulah kita, ya kidaram-kidaram kepentingan doni eda. Barang-barang sinarapkan. Maka kita pilih seperti Yesus, ulah mis ipeserindu, pasu-pasu di bata. Ras untung nurminaga nina. Ras sinuan-sinuan nusimbuah. Labo tapi perukuran si damai. Ngasup kita, ngadepikai pesilit enda, sueras praten di bata. Maka bansi si pukusur-kusur bas kusur dalit enda kuning-kuningan bagai nina. Adina motor galang megulang, entah pesawat dabuh, entah kapal teldem, entah pastor entah suster ngesot ina gelarna. Kaya sudah mulia enda ijang enda menggap na ijang enda utak na nina. Jawab na kaya bas medsos. Genduari sini. Jadi ulah kita nari bengket ke bas sebagai rupana. Dalam sadalan mulihkan maka kekelengan di bata sirbahan kita manusia enda erkengasupan mulih ke bas kegeluhan situ tubuh. Labo ngikutkan krina ombak doni enda. Cara nubah di bata rebahan sada kala ibas manusia nari bansi natap, bansi nengenkan, bansi geluhkan kerehan surga di tengah-tengah. Jana Yesus kap jelma sebagai rupa. Aida misangan terjadi. Aida mati kuturikan membalu dunia Yesus kupak kalah sinteramida. Tapi layang kai kal. Sebab kai. Aku ngikutin kamu Yesus. Biar gelahmin sermin surah-surah aku. Lagu surah-surah itu Yesus. Aida simak pegangan-pegangan tadi. Jana nuna Petrus tuhu-tuhu ngangkai. Kaikin sinesahkan Yesus Aida lu tangkas. Maka tupung Yesus ngatakan sa. Kayaknya laki kena laus kami ni kena aku ni. Kayaknya Petrus ngaloi. Tuhan, kuja kami lawas. Kata dua kata kegeluhan. Petrus lanai dah na ijapa pa siya kata bas Jesus ngenca. Si bansi tidak dalan guna kubas papa. Maka kuja kami lawas. Kagak mencai kaya ikutkan kami. Yesus kap si badia sirahna ibas di bata si mana kuasa nari. Yesus kap ingan di bata enda si reh ku tengah-tengah ta sandul serta. Jangan enda memilih henta kita krina bali ras kala Israel dasin dibagikan ibas ogen si pemenang dina karena Joshua apa ipilih kena nina begu si leban di bata midar sileban entah pilih kena di bata si tuhu-tuhu. Memang ya adik kita ku reguru entah kujaku sehingga tempat langsung dah upahna tapi adina kisikutkan di bata terpaksa di prosesnya. Nah ini lebih penting sini. Maka kita ibas wari minggu si muhuli enda. Isi ingatkan Yesus apa pilih. Maka kita ulah naik kita sanksi. Balik skala Israel kita kami milih di batas itu tubuh
sadang menjadi batas tuhu-tuhu. Sila dia tuhu-tuhu tangkas terang terida ibas Joni enda, tapi tergejapkan si nego-nego kita ubas damai. Turang kasihnya kegalakan. Surga kini rajaan di bata enda kap sada si terida, si terjadi, singgo mulai ipajekan ijenda, ras iya, si ringan ibas pusuh pratenta. Mengkap roti kegeluhan, Yesus ni cini. Perdemun tak perjumpaan taras Yesus si bas iya, jadi deher kita tuhu-tuhu ras di bata enda kap simpeturah pertendin, si tuhu-tuhu banci ibaba berbe. Yesus eda labu guru, labu tukang koyok si ngajarkan si biasa-biasa saja lah. Maka labu muka kelengan tu sisa. Alu perhatian si bagas beda. Alu gini tekan maka banci siang kai Yesus tuhu-tuhu. Maka ia mabai kita erlajar guna indatkan di bata si mada kuasa si tuhu-tuhu la tengkas teridah ke, tapi si gejapkan nanam. Kita sadar ras di bata. Ancuk kerinana eda maka perayaan Ekaristi. Resada kita ras Yesus, si alaukan kula ras darah Yesus, eda meroti kegeluhan. Maka nade bapa turang ras semina. Mari lagi ngeluhkan pendilon tak kempat di bata, alu tertutusen tep wari. Ulanai main-main rasetan. Adi perjalanan mengikutkan Yesus ini kira-kira bagaimana? Adi sekali kam dapur jongkang, kekekanlah. Kedua kali pe, ya semangatlah kami. Adi dapur dengan ka, pakai mata mina. Ibata masuk-masuk kamu pina ibas lar bapa, ras anak, ras kesasi badia. Amin. Pace.